Ćao ljudi, gdje ste ljudi? Danas u današnjoj epizodi ću vam pokazati kako da skinete jedan mod za GTA San Andreas. Zove se Portal Gun. Prvo ćete skinuti ovaj program Cleo. I sad samo on tu mako dok se skine. Znači, je spor net, ali vidite, brzo se skida. Ako vam sere nešto ovako antivirus, samo kliknite ovako complete the download. Znači nema virusa, ne brinite. Onda uključite setup. Zaberete jezik, biće engleski, next. E vidite, sad je bitno. Idete u tamo gdje ste instalirali GTA San Andreas, u ovom slučaju to disk D, GTA SA, GTA San Andreas, i tu kliknite OK. Ali pošto sam ja već instalirao to, pošto kad se instalira dobije se jedan dodatni folder, Cleo. Ja neću da instaliram, znači vi to samo instalirate. I onda dobijete jedan dodatni folder koji se zove Cleo, ali piše se Cleo. Onda idete na ovaj link koji će vam biti u deskripciji, kliknite ovdje. I ovo se downloaduje. I onda samo ovo ekstraktujete u taj, idete na disk D, to je kod mene, pa onda tamo gdje ste instalirali GTA San Andreas i kliknite na Cleo. I tu ekstraktujete, ali pošto sam ja to već uradio, nije potrebno to dva puta da radim, zato što već imam ekstraktovano. Ajde, idemo u igricu, da vam u igrici pokažem kako se koristi mod i tako to. Vidimo se tamo. I evo nas ljudi, u GTA San Andreas smo, ja sam već uključio i malo tu nešto radio, ali dobro. Se vratimo, vidite malo je maglovito vreme. Znači da biste dobili ovaj gun, potrebno je da ukucate cheat. Ide ovako, kucate PORTAL i onda dobijete ovako mitraljez. Sad ću vam pokažem. Sad sam ga ja izgubio. Da možda sam opet ukucao, ne veze. Samo se ja ubijem da prođe ova magla. Da mogu lepše da vam pokažem. Znači dobro, sad samo kucate PORTAL i dobit ćete ovako mitraljez. Onda držite desni klik i onda samo kliknite levi klik i pojavit će vam se ovo. I onda kliknite ovo kao znate sa čim menjate oružje, ovaj krušić u sredini. Uperite gdje hoćete, evo ja ću ovdje, a ovo plavo ću s ovim klikom, neću tu, ovdje. I vidite sad što će se desiti kad neko proba tamo da ide. Ajde majmunu. Evo će. Tako. A kad je ušao u ovo, on se teleportovao ovdje. Tako možete praviti zamke za ove glupe ljude. Evo na primjer ovdje. A ovo isto može da bude vrlo korisna stvarčica. Evo. Što se ja nisam teleportovao, majko. Teleportuj se, majmunu. Ne, čekaj, majmune jedan. Ajde majmuni jedan, teleportujte se. Tu neće. Da idemo, hoće ovako. Dobro, ponekad se ovako 10 zabaguje, zalaguje, kako se već zove, pa neće, ali jebi. Evo sad doći. A neće baš uvek. To je problem kod ovog moda. Yes! Provalio se mora točkovima. I da se gore teleportuju majmuni. I eto, to je bilo to
za današnju epizodu, to prateće rakete. Prateće raketa. Bum, bum, bum. I ništa, eto, to je bilo to. Što se tiče današnjeg tutoriala. I evo idem ja sam malo da se vozim i doviđenja.